Kalumpung ba bakat riu kasenjuk kiseng rang ba Catholic Shillong Archdiocese kabalalong arsngi lai bat sau tarik ha parish maurin keneng kelakut da kajing shitraham ha kajan miet singi ublay sau tarik jemang kaseng rang ba Catholic parish maurin keneng kabahap ha ka zone 5 kelap priang buram ban penlong yakni kajing elang ba ha kabalawan shimbanta da ki hajar ngud ki dekot kaseng rang ba na ki parish beper ki bahap ha ka Shillong Archdiocese yakani kalumpung ba lapli hakalai tarik jemang haka singi ublay sau tarik jemang umus Reverend Bishop Wilbert Marwin jong kajalan niam nongstan ulalong ukong san bat syem ka benta uleng do orang ba ban kenyaya kemas bekhut balasenran do Reverend Padar Andreas Pariat Spiritual Director jong kasenjuk Reverend Padar Prayo Kongsit Parish Priest Maurin Keneng Reverend Padar John Madur Professor Christ King College bat kiwe ki lengdo ki balapoi hakani kalumpung ba haka mas bukhut haka singi ublay na lor ki dekot ka senjuk la penshlay mam ya ka madan bala penlong ya ka jingknya mas bukhut de ki patrunget na parish mauring keneng ki reuniam ki sestar na ki seng reuniam baper kalalong shisha ka jingle niam ba shong kun shong blay haka ni ka singi kirang ba nong elam bat kinong kit kam jong ka ni ka senjuk na ki parish bat na prateli ki zone jong ka jalan niam ba Shillong kila pen ipo ipeng da ka jing shem benta jong ki ha ki jingle niam ha ka ni ka singi Shuaban sedang ya kamas bukhut uba Carlos Karkongor Presiden kesenjuk ula ai kejingkran priang sngob ha ya ukong san ya ki riu khmat MLA bat MDC na kani kathan ya ki para dekhot bat ya baro ki bala paisha kani kejingle niam basyong blay Hadirin kemas bukhut kesenjuk kalapan kub buram ya ki kemi ki kapa jong ki lengdo ki bala ais pun ya laki khon ban train na ka benta ka briso wan jong utrai bat ban imsngi ban syara ya kejing imensiem jong upai ublay Lapan kuburom ya sekretari jong kesenjuk ubaderu UMDC na mau kenro. Haka jingle niam haka por no singi Reverend Padar John Madur ula batai bat sam ya kaktian jong ublay haki pai ringet shwa bakin net pai shalaki shnong ki thau bat ki yeng kisam. Umus Reverend Bernard Lalu Bishop Senrop kajalan niam ba Shillong ula ai ka jing duai bat jing kerku haka le niam mani ya ka sakramen bakhut tam ka duan Eucharist bakhut. Hadirin ki jingle niam baro lapan bod sadaki program lekmen bala ai bat shimbanta deki prateli ki zone jong kani ke senjuk lapan wa ya kalumpung ba da kajing penhiar khando ya kalama jong ke seng do mus Reverend Bernard Lalu lapan bena ya kalumpung ba ar hajar arpun riu en penlong hanong po parish zone 6 hatem riboy mar ya pen bena ya kani ki pat ba na nong po parish kila risa da kajing kemen ke bakrau ban priang snubha ya kani kalumpung ba banwan Kino ya lam jong kani kalumpung ba kila pen pau kajing sngongu ya baro ki baladon kti ban penlong ya kajing ya kendu ke job bat ke shitraham mensiam
Nama Ukris ubangi i menta kane geding pena ulami pat. Udon batngi usa batngi osngau menta gasngi kumno ki senran choku kilalet banlong kisaki yau bau lami pat. Ukris ubangi i hakane geding pena don hangne hakpok geding pena silenter henrai kane kadak jong gading pena kapen pau bat kapen kan mau yangi bahaga si thoding bakhuj Ukris ulayat lingba kane gading pena bat lingba kane gading pena usajok ya kepertai bat anda lalau yau na gading pena latep yau bat hagasni kebalai ulami pat bat kane kacing kemen jongi ba mangi yang sakhi ya kane kacing sisa ba Ukris ulami pat Ukris ula job ya kacing ya Ukris ula job ya kapok Ukris ula job ya kapor jong kacing dum kohmen ko para biin hagacing pulay balingkong yosngau ba ki apostol kim syam lating banlong kisaki hakibriu jong kiju hagatu kapor ban yatu ba Ukris ulami pat badai mapi kebalale ben yu pila penyap berlatep yu ban une menta udon ulami pat ban haga kerteng jong Jesu kilapan kod bun ke bapang bacitam ngiyos ngau hakikam jong ki apostol bala pule hangi hagi digisngi ba wat kaserngiu jong Petrus kayat lengba hakibriu bapang kiyok cingkwat hadukat ni kabor jong Jesu kakerteng jong Jesu kalapan kot yakibriu baru tenging yang saki na kebentakan ni ya kacing pat jong Ukris bat ya kacing ai jong u ya kacing im na kebenta jongi ha kacing pule kabaar ngiyos ngau bana kani kacing yang saki ba Ukris ulami pat ulalai ulalong ta ubala syak ban ben ha kiju ha katokapor henry uyanes uyatu yangi ha kitab jengkan pau ba mau layo sneu saudong kaket bat kijing thau ba im kitemen kisan ya kisur babon jong ki angel ki ba daki hajar bat ki peu hajar nek kia perta dakasur kabajam ki ong kumno ulang ubabit dor ukun lang brot balaknya ulang ubabit dor banjok yang ya kabor bat kaspa unekin Ukris balami pat ulang ubabit dor na kabenta kacing peniem ya kepertai ulang ubabit dor balaknya ya lade ulang ubabit dor ban peniem jangi ban une ukun jong play balami pat udon kapor jong kaspa kacing nam jing sta bat kacing klan kanam kaburam kadon lau syam layo kanam kaburam hakane kapertai ulasyak penyam penban henry hakmat jong ublay hakmat jong ki angel daki peu hajar ulayo yakane kanam kaburam namar ulami pat ulajok ya kacing ya kohenben ko para ngilong kibadon bok hadu kata-kata namar ngidon une ublay baim ublay bala job de kecingyak jong kamet omdon mano bala ban weng no ngibaro ngan sayap hakane kecing long met henry kan mau bau Jesu kren kalong na kabenta kacing im kaba kamen sim jongi kabau blay ulah thau na tubasang habangi pule ke kitab Genesis bau blay ulah persat da kamen sim jongku yau Adam ban usayo ya kacing im te kani kamen sim kabau Amen.
kadi ke jumban biang chongu ngi terwas ngu hame yakni ke jumpinya ke bakoi pat ke bain ngi kerpat yame to pe de ke jum terwa kenya chong ke balang chonge bat to ko bor ya jumpinya bat ke jumnya chongu melamon bat pen yesu jadi bat mehi tuai mamangi ke bain sa da kamet bat kesnam chung pun chonge bat ya ke bain pendak da musim bakoi chongu in kelalong kawai kamet kawai kamensim how praise Penjenai menang di terwawan cukup ini nang bagi oleh kenang pateng lembat di belaji jomli ke pangai berkat pada kemaria sesti buku demi jomli ringkat pada Joseph buku kurim jongka lembat ki apostol buku bat ki mati bat rawuram ringkat buku baru hagi bangi syariat panio ignirak najisai dan lemput jongki akmat jomli Nikar pagutrai to ay bong ni jumpinya jumpen Yesus joni un pendroy kesukasan bat kajumpen im hak perthai baro koi to subha bat penskam hak singai bat jui ya kabalang program hangni hasda perthai ringkat batu Victor Rendo u Ishaol Wilbert Marwen berbonala ke bishop joni bat kaken hundik bishop kilai do baro bat pai baro ya bala pelong ujongmi tos geu tos ngap ya kindu wai jong kali gagi kesam ka bala khat banya do lang matome ukwa bi sebut hagri snei jumi tulum lang haldi ya ki khu jumi baro ki bala satrian asat lak ka perthai yang dihemen negara Juni sedang berkentai kepala kerana kerja kita baru kepala pensangka yang suabakan kelab na kena kecingin top yang itu dah kecingin syakima cemai khanta ni kerman bandan penginyal hunlam dah berburam cemai dah Kris Utra Juni dah wame tesai atau pertai yang baru kecing baharan.
Kinwan sini, but ya gasun 5 kinwan lang sini, kinugit kam ki ramba ibaidan lang hangi mentah. Dia keparu ya gasun 6 kebashimi dari ke mentah ke annual meet ba kumba pilai i bin bersama ba bagane ke annual meet kalau berjauh na gerben gasun 6 su dan sa le hamba shu ya dari ke program ke mentah. Và lập cốt để chỉ có đồ làm cho cái đằng ba cho chỉ có đồ làm cho bác khám riêng và chỉ có đồ làm cho cái đằng ba hầu như sẽ mang lại vấn đề chỉ có đồ làm cho bác khám nhiều dan salam Paris itu dari Rasul polisi pun dia besok bagi di borok kemen baga Rasul 6 dengan le kamera itu nak bentar Haga naga betah jam arpun real kini hap usul 6 haga hau arajar arpun yuk kini usul 7 hau arajar arpun pra usul 8 mo please